Era say yamu akwa babiem Adom TV Badwam na uguso hwe na medofo asaba no pe obapa memo ache bia bokode mo last week ucheche memo minim se wo mo adi so o ma fa fenro no akama ba de achi bia nipa foforo benti oda wo masafa ye mfemu biem ne ehunu nro na wadwama so ene de ye meda se ebusia mema mo ache na mada Stefiasi na madam nyina mo asese anope mo anya bra mo hweye me fi pension company limited and ano kwada na me no mo ha twetwe nkomo for Sermens Vyter Herbal mixture and the capsules one capsules from kwa ebodwuma pa ene mixture na yakaboma dwuma suna edie na nyasem kwetwa na eto me bi oho ma obi beka se obekasa ye no wan kam ya de ene ntina ya na ye de number no so tudwa na wo screen so na wa frɛ se ne ha obia wo ne ebetwetwe ho nkomo ne nya adaje so akyekyew mu eto de bi etena ha nye ni nyina na ya yetimi ka ene nti number no so wo ho so be frɛ na fe yenye mu nkyeremu e de amount Yeka Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules a ye bibidro ya ye din haba mani nubra ayere ye ho a yakeka bomo na afensu ye di bia ye powder ne di bia ye nsu a di dwumaso no woni pedua ni ma enya asem ketewa na sa herbal mixture ne capsules yade ahodo bebre na ye sanse doi ya ye no kwan sonko so a eye ntini mu adwuma eno nti ade bia ye ntini mu yade eye wo nerves na hawo afei na entimi ma ho entimi sisi ho so no wo fe do ya ebeboa na ye nim se ye ka ntini mu enie ma se ya eye de honam ya wo sisi yade akika se me ha na me jonku ni ade na ne nyina mu no gbo hu ni se kakra na ahem yakofa awi kode bi na no soso ye wia akofa ya foforo de abreye eno na yanka se mpanyimfo de ne matoto akwan mu e de se do ya ba se e ba na onoma ama side effect no ena na minimu di nkoma afase se obi ho na sisi ye ne ya na se me kan fidie se wo fa edro na wo sisi ya de na nkwa wo de bra me yanka sa me de sika ne be ma wo na bra na be ji sika ba ke na fa edro ne bra se sisi ya de na wo mfuru dua bi e mo ho na wo sisi re buo na nya ntoa cha se onum ya na cha se wa start ya wunya ahomeka nkasa eno echi susu ba obu ne nsa ede ya oba ne de no ene ba kyena ema ade echa yese eno susu ya ade edi hudwuma papa ebeyi ntini mama ya wo na wote ni nyina efi hɔ akɔ eno echi susu ebeboa ma na ba kwan ya wase eba so wode 28 days ana wode 31 ana 32 days a eba ne sa pepepe eba ne sa oba etimi bo ma calculate aha na ye me filter time aha na ntisa ema awo ntimi hyehyɛ so se eba ne na otwe me na aba eba moje tu bro so a ebe mo ya anemic tembia na ma ho ya eno ti wo hia Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules the one no bi se na ebe ye betimi aboa wo pa ena no me kwa nkrofo frɛ me ememe frɛ ye na ye busa me se yes wo ya agan ye dro ye eye adwuma pa na bo mema ho meme gina wo na so ye pa me se an ebo adwuma pa kwana kofa bi na ejai nru nketenkiti bia no kwan so ahwe ye kyena bi no akofa ya de fufron so de abro we ye yankasa ye de ayaya eboa meme gina brane pa nya asem ketwa na asa na metwa so no mesro fa number na wo screen so mebbo to na frɛ ye number na 0244 718557 0244 718557 and 0241 604 702 0241 604 702 and then me pese me no din komo kitwe bi efa kokoyade ho eye pals kokoyade na me ne pese me no ka ho asem sa yade yade bone pa aye ntamfa ya adwe enkoso bebre be yade bone obi a me no ka se watena se na wakyea no to enso obekyea no to a ompa no twesibre minim papa bi ade de baaye afi no oda ho ontimi ntena se entiji se woda butu ho na na yiri de aduru akeka so ema wo de ne nduru sa abre no ema ne nduru sa kra kohwehwe Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsule se cha kwan na fefe bi na mwawo na sa ade na sebe wo nerves na ayemre na amomo jabe gire mu apie be ma sebe wo woto ano ho sebe uja wo na ya na ai so ba sebe obu ni nsa no me so ye nyimfiri ho na ansha na ochene bi no akofa ade bone wonim se koko ya ade bone a sa wanhwe ne ye bedu ba bi ni se esi sa tokro na no kwan na wantimi anja wo na age se bi a ye kotwitwa wo
and also kwanya guarantee ya de bone papa enti se wo de na sha ase na se wo yam na ato na ate kuru kakra wo na wo yam etim kakra afi wo ya na se ejana na ni se preparedness anopa mo fa ncheme asem bi o aya edika na ni moja na diswa eba mesro hwehwe Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules e trakwan na emo na nyi sa ha wo nyina mfiri ho wo de na fifie pie era wo inside what pe na ya kam wate ana wankasa wunim se ye kokoya de na ha wo de a ene hwe trakwan omen mu shop bia babaram bia herbal shop bia oni bia na afi na waba ene na ka chense ombeji bi na onton ana obetimi afre yen na by de go screen ni su ya mababa chewe na afi what frey yen na ya chiro bia benya bia to na wanya bi e de asiesie wo ho Enwechi Pension Company Limited ye wo Precare natural powder ye ka Precare no say pre no ye de Precare na che say ye de aka ho na sa natural powder ye de haba mane ahodo aka ho na de sa powder no oba pemfo a ye se umogya so ate ya ehu pa menim say Stefia de ono ne apemfo de che say 5 and 6 or ya dear palm say me do what you find me yere me ho hwe pa enti oni apem for there say they ku ho pa umogya so tia ya ha adwen na afa na ye ka so obi metena chire na hwa na ye si umogya ne ade me pa cho ko hwe Precare na fa ebia o ma bibi papa bi o stroke and so diabetes ne pressure cholesterol me pa cho Precare yi bi na so ya de agu nsuom na wanom na magika ye ne se wo ka Precare no na ufa Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules ni bom na ufa ye adwuma sonko enya sem keto akra ebo adwuma kankan ne mema mo pese mu gina mo na so ebo adwuma ni titiru man panyufo a monye dubu fie so nti mu nti no aye mbre na moto asenti ni twem na ese mo siateka ebo adwuma pa eno ti se obi so ho no ma wo diabetes ameka ho asem ya eno so eboa irregularize wo sugar no ema bibia da na kwan so kama pa so ese sugar na hwiri akodu so mo mu ne wade aprekesiti mi ye ni asade haba mo ni bia wo no na se this month juma so no pa anya asem keto me pa shop etufo ebekọ okanshi drakling obenya dodo na etu ya number no biem 0244 7185557 0244 8718557 person bono mako na otimifa 0244 7185557 ana 0241 604 702 0241 604 702. A Pension Company Limited, Sermens Vyter Herbal mixture, and the capsules, and our face so Precare natural powder. Sister Fia, made us. Yes, yeah, that's a power panya misha. You say I had one next week. You better say she won't. Panambano bibiche wajia na when the one eating combo.